Dobrodošli natrag. Vrijeme je za pregled tiska. Jutros tisak pregledavam sa Juricom Gašparom iz Morski HR. Pogledat ćemo sada kratko ove naslovnice. Krenimo od Novog lista. Sudar vlakova kod Škrljeva spriječen u posljednji čas. Mogli smo vidjeti, već smo danas kratko razgovarali o tome. To je drugi incident vezan za Hrvatske željeznice u samo 30 sati. Pa je jasno da se postavljaju pitanja o sigurnosti ovog željezničkog prometa u Hrvatskoj. Pređemo li na Večernji list. Ovdje imamo novi pravilnik o građevinama i radovima. Zanimljivo, moći će se ići bez građevinske dozvole na kamp kućice do 40 metara kvadratnih. Evo ga, ovdje kaže i stambene zgrade s najviše 2 stana te do 400 četvornih metara moći će se rekonstruirati bez građevinske dozvole, kao i poljoprivredne zgrade do 600 kvadrata. Tu su dakle neke nove regulative koje bi trebale relaksirati upravo čitav proces dolaska do dozvole. Ovdje imamo i sušu koja zapravo uzrokuje to da usjevi propadaju u čitavoj Hrvatskoj. Sada zapravo vidimo polako i dodatne posljedice ovih klimatskih promjena, odnosno ovog teškog vremena kojem svjedočimo. Pređemo li na Jutarnji list. Ovdje se postavlja pitanje može li doći do kraja ljetnih gužvi. Izdana je lokacijska dozvola, kaže Jutarnji, za 3. traku Zagreb-Karlovac. Međutim, ono što se postavlja pitanje, a što mnogi stručnjaci kažu, je da nije rješenje samo Karlovac, nego i Bosiljevo. Tu trebamo vidjeti što će biti s tim dalje. Onda idemo dalje, Jutarnji, sezona, manija na Mediteranu i last minute iznajmljivanje. Pređemo li na Slobodnu Dalmaciju, ona je ovdje u znaku Sinjske alke, ali i pitanja nekih malih iznajmljivača. Kažu imaju i po 10 apartmana. Znamo da su mali iznajmljivači jedna od tema kad su u pitanju i vladin paket antiinflacijskih mjera. Pređimo na 24 sata. Kod njih je na naslovnici pitanje otpada u Gospiću. Kažu, otpad iz Gospića prekrio bi cijeli trg Bana Jelačića u Zagrebu i to do visine 7 metara. Glas Slavonije govori o siromaštvu našeg doba. Rade, primaju plaću redovito, a ne mogu pokriti troškove života. Pređemo li na kraju na Morski HR, svakako ćemo se na to malo više fokusirati, ali evo Jurice, sada mogu poželiti dobrodošlicu ovako u kameru. Dobrodošli na N1 televiziju. Hvala na pozivu, dobro jutro. Krenimo s ovim Morski HR. Ono što vi ovdje imate situaciju, evo kaže, nema što ne rade Splićani, na Redditu cinkaju poslodavce. Imamo i spašavanje sup entuzijasta na Krku. Imamo situaciju u kojima su se bor se srušio u Crikvenici ravno na kupače, ali i senzaciju na svjetskom prvenstvu mladim veslačima. Spomenula sam, gospodine Gašpar, ima jedno od ovih naslovnica i gužve prema moru. Možda da krenemo s tim nekako. Morski HR, sezona, treba prvo doći do tamo. Da. Teško je danas doći uopće do mora, obzirom na gužve, na gotovo svim našim prometnicama. Mislim, bez obzira na infrastrukturu, kod nas je to tako. Evo, da se možda, spomenuli ste sad željeznicu, ulagalo u željezničku infrastrukturu, mi bismo danas imali možda daleko jednostavniju situaciju, pa možda bi došli s vlakom do Splita ili do Zadra i tako i Šibenika. Ali, nažalost, to nije tako. Tako da ćemo imati još uvijek te probleme. Autocesta je dobra dok nije velika gužva na njoj, a sad kad je ova sezona, onda je pitanje da li uopće ići autocestom ili nekim drugim alternativnim pravcima. Međutim, kad imate Google Maps, onda to i turisti shvate da mogu ići alternativno. Dakle, sve su ceste više manje zakrčene i taj problem je učestao već dovoljno dugo da se o tome trebalo razmišljati ranije. Sad, taj 3. trak do Bosiljeva, hoće li on riješiti problem, ne znam. Mislim da je najveći čep upravo od Zagreba prema Bosiljevu i hoće li to biti tako, pustimo ipak prometne stručnjake, nek oni to kažu. Ja znam da je na moru gužva,
Što se tiče tog pomorskog prometa i danas svatko ima svakakva plovila, svatko plovi, svatko vozi i upravlja brodovima, tako da tu imamo veće probleme na Jadranu koji se manifestiraju i kroz pomorske nesreće i kroz, evo u zadnje vrijeme srećom i više kontrole nego je ikad bilo. Da, to sam htjela pitati. Naš posljednji razgovor bio je zapravo follow-up na tragediju u Splitskim vratima, jedrilica sudar sa krilom. Dakle, došlo je do neke veće kontrole sada. Pa je, barem iz onoga što se da iščitati u priopćenjima prema medijima. Dakle, mi sada imamo više tih akcija od strane lučkih kapetanija, sigurna plovidba koji su malo rascjepkali po plovnim područjima na Jadranu. Prije je to bila jedna, dvije akcije, sad ih je kao više, međutim taj njihov posao bi trebao biti redovit, ali oni nemaju ljudi. I to je standard koji je u zadnje vrijeme nažalost učestao. Lučke kapetanije nemaju dovoljno kapaciteta da pokriju sve to. Međutim, tu uskaču pomorska policija prije svega, ali treba spomenuti nešto što ljudi ne znaju, da obalna straža, a to je pak pod Ministarstvom obrane, uskače pomagati lučkoj kapetaniji i pomorskoj policiji u puno slučajeva i to su ti neopjevani junaci o kojima se uopće skoro i ne priča. Koliko su oni ljudi samo spasili na moru, to bolje da vam ne govorim sad. Znači to stvarno, takav je sustav kod nas na Jadranu da svi sve rade. Dakle, nije neki sistem koji je u funkciji, nego je više ljudi. Snađi se druže. To vam je dakle situacija o kojoj nego bi sigurno trebalo na jesen početi ozbiljno razmišljati da se napravi restrukturiranje kontrole sigurnosti plovidbe na Jadranu, jer ovaj sustav ovako ne funkcionira. Dakle, sigurnost plovidbe koja je strukturirana unutar Ministarstva mora kao takva postoji samo na papiru. Na terenu imate brodove, imate sve manje ljudi i događa se situacija da jednostavno izostanak te kontrole zbog gomile papirologije koju oni imaju odrađivati ne stignu. Jednostavno ljudi ne stignu i događa se onda što se događa. Ali evo, kažem, uskače policija, uskače obalna straža, ali mi za to dugoročno nije rješenje. Ili dajte sve da radi vojska, kao što to rade neke druge zemlje u sklopu obalne straže, ili policija, ili napravite sustav u kojem će sve funkcionirati. Drugačije ne ide. A što bi po vama trebalo napraviti? Je li to ograničenje brzine na taj način? Pa dosta je dobro, mislim, odvojena plovidba, pomorski zakonik je regulacija. dosta i jasan i nema tu sad što se može puno više napraviti, osim na onim mjestima poput Splitskih vrata gdje treba regulirati pomorski promet jer je tamo dosta gust. Vi imate recimo jedan kanal u Šibeniku, kanal Svetog Ante, gdje je reguliran promet upravo zbog toga što je to uzak jedan prostor kroz kojih se ulazi u grad Šibenik ili izlazi iz njega i Skradin i rijeka Krka i tako dalje. I on je reguliran jednim semaforom, jedini na Jadranu kao takvi i tamo je jedna lanterna Jadrija gdje se to sve skupa regulira. Pa sad postoje neki čepovi na Jadranu gdje bi doista možda trebala biti takva vrsta kontrole. To su Splitska vrata, to je Ždrelac između Ugljana i Pašmana, to je prostor između otoka Hvara i Paklenjaka. To je znači nekoliko je takvih lokacija na Jadranu gdje bi se doista možda trebalo regulirati to malo na drugačiji način, da ne idu u isti koš i brodovi linijske plovidbe koji moraju doći na vrijeme, ali zato moraju brzo i ploviti, i jedrilice kojima upravlja koje kakvi ljudi koji možda i nemaju iskustva, ni znanja, ni... Taj dio je meni zapravo od samog početka one nesreće. Tko danas sve upravlja tim jedrilicama, jahtama, brodovima koje ljudi iznajmljuju, dakle civili?
Da, ima skipera, ali nemamo tu baš niti jasnu sliku kako to izgleda. Je li po vama onda dio ovih mjera koje smatrate da bi od jeseni trebalo sve revidirati kad je pomorska plovidba i ponašanje na moru u pitanju, je li to onda i to, odnosno kako taj dio uopće regulirati? Mislim, znamo i relativno kratak je period za sticanje tih dozvola skiperskih. Apsolutno. Svašta smo čuli, da ne mora čovjek ni biti na moru, ni ploviti, a dobija dozvolu i onda zapravo imamo oružje u rukama. Pa točno to. Vi ako ne znate vezat čvor, a to neće naučiti tamo na tečaju za B kategoriju plovidbenu dozvolu kad dobiva, vi ste već u problemu. Znači, vi ne znate upravljati tim plovilom, vi dobijete tamo nekakvu teoriju gdje bi trebali skrenuti pravilo desne strane i takve stvari. Smiješno, znam jer sam i ja svojedobno kao mladić polagao, nije se to ništa promijenilo do dana današnjeg, nažalost. I date čovjeku, kao što ste sami rekli, znači nije mala stvar uzeti gliser u ruke koji može 30 nautičkih milja brzinu razvijati. Evo, dogodila se baš na Krku jučer jedna nesreća gdje je lučka kapetanija objavila fotografije. Taj brod je bio natopljen krvlju, tako reći. Jer je neko stvarno zveknuo u obalu i dogodilo se, eto, srećom nije poginuo, ali to su stvari koje su redovite. Dva Austrijanca su se na isti način zabila u mul prije mjesec dana i nažalost poginuli su. To su velike brzine. A vi kad uzmete automobil i dobijete dozvolu za automobil, vi morate proći određen broj sati vožnje. Dakle, po meni bi trebalo to dati na isti način kao što su autoškole, da budu i škole plovidbe. Pa ćeš lijepo proći tu školu plovidbe, određen broj sati ćeš to odraditi na Jadranu da bi mogao uopće tamo ploviti. Ne znam, postoje znači međunarodne dozvole koje se dobiju koje kuda. Možete otići u Sisak, dobit ćete dozvolu za plovidbu Jadranom. Možete recimo, ne znam, negdje u Njemačkoj ili Nizozemskoj, dobit ćete tu dozvolu. Znači, to je jedan generalni problem kojim bi se država možda trebala više baviti kako bi onda na kraju mi bili sigurniji. E sad, kako će oni to riješiti? Pitanje uopće. I hoće li? Da, nastavit ćemo pratiti i taj dio. Vratimo se kratko još na samu sezonu. Danas bi trebao biti objava Hrvatske turističke zajednice o najnovijim rezultatima sezone. Ono što smo do sada mogli vidjeti za srpanj konkretno, to su neka stagnacija sa malim porastom u odnosu na prošlu godinu. Međutim, čitavo vrijeme od kad je ta i predsezona i sezona krenula, imamo razgovor o tome je li Hrvatska i dalje konkurentna, kakav mi to sadržaj nudimo, tko drugi je, da kažem tako, uletio u ovaj prostor i preuzeo možda neke klijente koji bi inače tradicionalno dolazili u Hrvatsku i što se tu treba mijenjati. Treba se mijenja puno toga. Prije svega ponuditi kvalitetu za cijenu koju ljudi dobivaju. Mi sad vidimo naravno 7. i 8. mjesec klasika, velike gužve i na cestama i na moru i ko kaže da nema ljudi. Ima ljudi. Ali pogledajte sad na primjer u restoranima, jesu li ti restorani puni? Pogledajte i što nude tamo i koje su cijene. Ja sam nedavno išao baš Jadrolinijom, onom linijom iz Zadra do Ancone, pa smo otišli do Loreta, tog svetišta koji je relativno blizu. I tamo imate, evo recimo nekakav automat za pića, za osvježavajuća pića, boca vode tamo košta 50 centi, ne 5 eura. Odete u slastičarnicu, za 3-4 osobe vi ćete sebi voćni kup i sladoled i piće dobiti za manje od 15 eura. Za 3 osobe. Znači, tu su cijene ipak presudne. Neke stvari su čak puno jeftinije, neke su otprilike kao i kod nas cijenama recimo u Zagrebu. Ali odite u Split, odite u Dubrovnik, odite u Zadar, u restoran. Prosječan restoran, pa ćete vidjeti koliko ćete platiti picu, a kamoli nešto drugo. Međutim, mi smo se pretvorili nekako u tu naciju koja želi ljude oderati preko ljetne sezone i naravno, oni turisti koji se smatraju dobrodošlima doći će ponovno, ali oni će dobiti kvalitetu za svoj uložen novac,
a oni koje si na takav način iskoristio sigurno se neće vratiti. Mislim da tu ne može puno država napraviti, nego je to jedan mentalni sklop naš koji ćemo morati usklađivati s vremenom ako želimo da nam turizam i dalje bude osnovna grana djelatnosti. To su onda dakle šta? Ponuda nekog drugog, kvalitetnijeg sadržaja. Tako. Znači li to manja količina apartmanskog turizma, a možda veća hotelijerskog? Pa gledajte, kad bi to tako ja sad rekao, neko bi me napao, ti zastupaš nekakav hotelski lobby. Ja bih volio da se kvalitetom svi izdižu iz onoga u čemu su sada, a mislim da konkurencija najbolje može ljudima pokazati da mogu biti bolji. Evo, jučer je bila jedna priča, objavili smo je tu, čovjek je došao u Zadar, platio je 150 eura apartman, last minute, i curi mu vodokotlić. Cijelu noć nije mogao ni spavati i tako dalje. Mislim, takvih stvari ima. Takvih stvari ima. Prije 3 dana čitam u jednoj Facebook grupi gdje jedna gospođa pita gdje može kupiti recenzije. Znači, takvim stvarima se bavi. Ja ne kažem da to rade svi, ali u nekoliko situacija sam se i sam uvjerio. Znači, ne nudi se kvaliteta za adekvatnu cijenu. Povucite paralelu srednje Dalmacije, recimo, i srednje Italije uz obalu. I uzmite, recimo, istu kategoriju hotela ili apartmana, sasvim svejedno, i napravite paralelu cijena. I doći ćete do rezultata da su tamo 30 do 50% povoljnije cijene za istu uslugu. Za istu uslugu. Neki dan mi se javljaju nautičari i sve češće izbjegavaju doći na Jadran zato što im naplaćuju užasno skup privez, ali ne dobivaju uslugu za tu cijenu. Recimo, za isti brod kod nas dvostruko skuplja cijena nego li je recimo u Crnoj Gori ili u Grčkoj. A nije li nautički turizam upravo jedan od ključnih stupova hrvatskog turizma kad je more u pitanju? Bio je, ali sad ih je sve manje. Doduše, moramo shvatiti jednu stvar, mi smo stvarno prenapučeni nautičarima na Jadranu, čarterima, tu smo svjetska sila po broju čartera u svijetu, ali Jadran to ne može ni izdržati. Evo, baš jedan naš suradnik koji piše za Morski HR, kapetan Milo Miklaušić, je napisao neki dan jedan zanimljiv osvrt gdje je izračunao koliko sivih i crnih voda, to vam je to su otpadne vode u jedrilicama i jahtama, završi u Jadranu nakon jedne sezone. Kaže 2,2 ili tako nešto tankera. I to je znači sve ono što se ispusti u Jadran. Mi moramo znači početi o turizmu razmišljati kao nečem stvarno održivom, a da bi to bilo moramo početi od ekologije preko cijena i naravno do kvalitete koja je jako važna, jer evo, pođimo od sebe, hoćemo li mi dati svoj novac za nešto što ne vrijedi. Ovo me samo podsjetilo, baš sam nedavno bila u jednom dalmatinskom selu u kojem, kad govorimo o restoranima, ponudi, dakle, ne govorimo ovdje o nekoj vrhunskoj priči, restoran za nešto kratko pojesti. Prilog je defaultni, znači pomfrit uz ribu. Ako želite promjenu, onda ćete platiti to kao kaznu. Dakle, to je eto ga, jedan od načina turizma kod nas. Spomenuli ste i ekologiju, svakako bi voljela i s vama, danas je i nama to evo proteklih dana, glavna tema, to je otpad u Gospiću. Kratko da to prokomentiramo, ali vi ste se bavili i nekim drugim odlagalištem otpada. Pa 2010. godine kao radijski novinar sam tad bio u Zadru i slučajno me dopala tema tog odlaganja troske iz šibenske tvornice elektroda i ferolegura koja se zatvarala i moralo se to negdje složiti. I onda se to zamislilo da će se valjda ta troska iskoristiti za autocestu ili šta ja znam, i iskrcali su to ljudima ispred kuća u Biljanima Donjim. Biljane Donje su jedno selo u Zadarskoj županiji naseljeno većinski srpskim stanovništvom. Zločest čovjek bi sad pomislio da je to namjerno. Međutim, to je brdo ostalo tamo do dana današnjeg, evo sad su ga počeli rješavati, kad je Europski sud sankcionirao Republiku Hrvatsku kao odgovornu
zato i plaćamo strahovite penale. To brdo, uzmimo sada ovo u Gospiću. U Gospiću je negdje 37 tisuća tona. 37 tisuća tona. Ovdje je 140 tisuća tona. Znači skoro 5 puta ili 4 puta više. Jel? I nakon što se to dogodilo, ja sam dobio broj telefona jednog od vozača i napravio sam i razgovor s njime i to pustio u eter i to smo prijavili i DORH-u i policiji i tako dalje. Niko nije reagirao do Europskog suda koji je prošle godine sankcionirao Republiku Hrvatsku. 9 godina poslije. Da. 2011. sad je 2026. Aha, 2011. Sorry, ja sam mislila 2016. Dakle, I više, znači, 15 godina. Tako da je bilo to znači u to vrijeme. A ono što ljudi ne znaju možda i javnosti to ne zna, da je jedno vodocrpilište zatvoreno zbog zagađenja trajno u to vrijeme. Da su ugrožena nizvodna vodocrpilišta za gradove Benkovac, Biograd, Pakoštane i tako dalje, jer sva ta voda u krškom terenu, poroznom terenu ide dalje. I negdje izvire i negdje je opet unosimo u piće. I ono što je porazno je da nemamo te podatke od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ali bi trebalo istražiti. Međutim, ljudi u tim selima koji žive tamo govore da nikad više nije bilo smrti od tumora nego zadnjih 15 godina, nažalost. Tako da o tome se ne priča. O tome se tek priča kad nas sankcionira Europska unija, Europski nekakav sud ili te institucije koje nisu iz Republike Hrvatske. Tako je bilo i sa Crnim brdom, tako je sa Gospićem, tako je nažalost svaki put kad se dogodi neka velika afera, mi to saznamo zato što Europska institucija odradi svoj posao, ne naša. Evo samo još da dodam, upravo na Morski HR imamo i ilegalni deponij ispod Dalekovoda u Novalji, Pag isto. Znači to je neka linija. Ima ih koliko hoćete. Znači o tome se pričalo i to je u Novalji već stara stvar. Stavi se na privatno zemljište, pa onda čije, pa neko donosi to, neko ne reagira i tako dalje. Mislim da kod nas generalno nedostaje brzina u sustavu da se sankcioniraju oni koji rade ovoliku ogromnu štetu. Jer pazite, recimo ovo u Gospiću, oni su koliko zaradili? 4 milijuna eura, jel tako? Koliko će košta sanacija? 100 milijuna. Pa što tim ljudima treba napraviti da oni budu adekvatno kažnjeni? Oni sada cijeli život rade za opće dobro, neće biti dovoljno. Razumijete? Tako da po meni ovaj sustav jednostavno ne funkcionira. Ali bio je jedan oksimoron u Lici gdje Ličani prosvjeduju i kažu pošto Lika mafija. Na transparentu piše. Međutim, ko glasa za te ljude tamo koji su od 1993. godine kontinuirano na vlasti? Zadnji izbori, od kad se saznalo za taj otpad u Lici do ovamo, od 2022. do 2026. bilo je 4 izbora. Ličani su 50 i nešto % glasova glasali za iste ljude, kao i do sada. Tako da bi možda baš Ličane trebalo pitati pošto Lika mafija. Eto, ostavit ćemo onda to kao neko pitanje tokom današnjeg dana. Vratit ćemo se svakako toj temi. Gospodine Gašpar, hvala vam na ovom razgovoru i ovom vrlo iscrpnom pregledu štampe i nekih ključnih tema u Hrvatskoj. Hvala vam na pozivu i ugodan ostatak dana.